Hai menaza ting choma I zai hai menaza klum mai kre ke zimdai ting kum changna jang kai zemadai ba mai ting chua ge dere insa Paulia gai radli North East State Assam Dima Hasao District ge wangdara ba kre ke zi decide mai design North Kachar Hill Autonomous Council NCHAC gu election bam rablam gna Dr Hemanta Biswa Sharma Assam gu Chief Minister Njanai kre ke haji ge chum sum mai ge Dima Hasao District lungge wangke changja chuna Dima Hasao District gu Chief Executive Member CEMs Debolal Gorlosa ntarab bam dihangi Taisalin Hawar Klogne public meeting bam dele zakache dele zai chige public meeting bam bege Dr Hemanta Biswa Sharma Assam gu Chief Minister ne saje Dima Hasao District ge BJP mena diwang dai dina Dima Hasao District gu Chief Executive Member CM hange chuna pungje bam bepe Debolal Gorlosa je klangai dai gule zakache dele zaine Dima Hasao District lungge wang dai rabe NCHAC gu election bam rablam gene Dr Hemanta Biswa Sharma Assam gu Chief Minister election campaign bam rahangya wang kebige bugu minister merame duleje ngok kebdele kachedele zane Dima Hasao District lungge wang darabe NCHAC gu election bam rablam gine district lungge bamme bam ka cham gine wang ro zane mai kre ke zimdai ba mai ge public meeting bam gule zedu kachedele Zane North East State Manipur ge kaklebe kakbok pe ka chibe pe dai bizi gene state go government ne ning reuze mobile internet service hazi kreuze mingye na hangge pe bam skui ge luto dai ne le ze ka chedle zai chuna Manipur ge kaklebe ka chibe pe kak dai blam gene state go government ne ning reuze mobile internet pe bam skui gene luto ni be bam remeze Chandel Kakching Churachandpur Bisnupur Kangpokpi Imphal West Taubal Thengnopal jane Imphal East district le zakachule Zaine India ramgo timtei ka hlit ba All India Traditional Wrestling Championship hanai kom tingkom changna jang kai jem daigu Talka Tora Indoor Stadium New Delhi ge tatiban duike zi himre ziket gine hanai kom tingkum changna jang kai jem dai kre ke zikna ge kanta ba bam ge North East State Nagaland gine gold medal sruk Silver medal medai zane bronze medal mingyu platinum medal kreuze mingyu duwang dele zakachule zane North East State gene anui naga hazat merame hello tu chika sangme lim chika sangme zane anta chi merame misonga zelamuile zane anui zilyang rong hazat medu ngale achemale lamuile ka gene anui zilyang rong hazat meze ai gom bege ze ngaun cham ka sang dele pose zigene le sige ran kaibrun namagza anta chi me hello tu chi me zane lim chi merame ze pnui zitat ka sangba zane zemna mena du hengyu te kak sangba le pose gene Assam Manipur Nagaland ge anui zilyang rong hazet me lungmra me le sigle heran kai radle achelus du kan tabge limbge zane hello te bigidu heran kai radle Zaichuna tinge Myanmar kdei gene India ram kdei gudra hange midage le sima du kanchi bengalus du zane visa passport ngalus du ge dawdi le achelus du mati magze Myanmar border ram raige union government ne Free Movement Regime FMR ze luto nudle ze senior government official ne tetibe kre ke zik na mai ge sale zane Myanmar border ram raige India ramgu union government ne mati magze Free Movement Regime FMR luto ni bchang de zaina chuna India ram ge kagulak tadi me Myanmar kdei gene India ram kagudra hange visa nang dudle ze ka chedle Zane North East State Assam Golagat District Dergaung Taigen Znai kre ke zik chum sumai ting cho sun hige gari kdibe zemnam je pungbe bus banai gari kdibe truck gi hedauze accident te bigine mina hankreuze kname chaidi zane mina gi kime ka zamdle ze ka chedle zai chige gari kdibe bus zemnam je pungbe banai gari kdibe truck gi hedauze accident te bigine chaidi me mina hankreuze knam roge je mina hangminge mem puinung zane hana poinera mele ze ka chevle zaine chige accident te be gari kdibe bus lungge je passenger mina hang hadai je minge me hangi je hlu rahang picnic party te rang tim sukyam bia tet kole ze ka chedle zai chige gi ka hado ba gari kdibe truck je opposite direction biane wangje gi hedau je accident te dele ze ka chedle under construction national highway ge Balijan Dergaung Golagat district taigene zai chige gari kdibe bus je menam je pungbe banai gari kdibe truck gi hedau je accident te rahange changbaza kamo him bzi gene le ze ka chedle za India ramgu bodi pe prime minister
Narendra Modi benai Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne du chiga accident te ja chaidi me perege jana ka hazam me perege pnilung sia besamdu salya changdle jana chaidi me kibo me perege ka knui besamdu pei changai dle jana Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi ne kamke gai dle chiga accident te ja chaidi me mina hang kyat ge charangkang lakna pe rahang jana ka hazam je tle rahang ge mina hang kyat ge changringe pe rahang ge du Zane Myanmar kedege Myanmar government spy mize Arakan army fighter spy mine ngi beize te dolak ze Myanmar government spy me mina hai ke ze hangringe ziket me Mizoram Longlai district ge gyud me ze pnui dei langto dai ne leze Assam rifle officer ne sale Zane Myanmar kedege Arakan army fighter spy mine Myanmar government spy mize ngi beize mina hai ke ze hangringe ziket me Myanmar government spy me Mizoram Longlai district ge gyud me ze Mizoram Aizawl gane direct Myanmar kedai gu nei limbung ne pungta dai delay zakache delay Zane Manipur Kakching district temporary outpost under Sugnu police station ge Border Security Force BSF spy Rajasthan ka pata pingye ge bam hi ge prun na bugu gimi na pchu kablu ze chaidi delay zakache delay zakakle be pebze tetiba kre ke zikna damai tingmui hi ge leize Manipur police menens nai kre ke zik chum sumai ge salya delay zachiga Border Security Force BSF spy Rajasthan ka prun na pchu gimi na kablu ze chaidi be pebzi ze Radhe Syam Gujar zanapating kum hadai ze ket ka lei zakache lei Zane North East State Manipur kime ke bam ge kaklebe ka chibe pedai blam ge Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne zemna men lungsui te ka rem zen ting ra hangge rang to gaidle Zane Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne saje Indiaram gu center mne kime ke bam valley areas ge Armed Force Special Power Act hingdi kaidai ra hangge kam ke gaidi na pnui ta dele zakache dele Zane lilongge kime gu nam kya spy arambai tengol mne kadung ze zemna amram roge gimi kap kai be bigene muslim me minna hang madai me chailu bchange minna hang ket pakka hazam begene ipelakti je znai sumai ge chaidai dilei je kachele chuna lilonge kim go nam kya spy arambai tengol mene gimi kap begene minna hang mingye me chai changdele zana hill areas ko ki hazat me ke babam ge Committee on Tribal Unity COTU menai Indigenous Tribal Leader Forum ITLF mene tetiba damai ge total shutdown chet kang kai jam dai te je znai sumai tingmui muiding hiria te changdele zaka chedele zai chige COTU menai ITLF mene total shutdown ko ki hazat me ke babam ge te baza hill areas ko ki hazat me ke babam ge ne Manipur police meze luton dra hange ke je demand te je ngi je protest te je shutdown te ko le zaka chele ai ge na mai kre ke zimdai ting kum chana jang kai jemdai ba mai ting chua ge de rein sa po baza loi gai dele pi gai zain kingai ni mele ne je to dele